odgovoru kako se prošle godine, da svi vi koji slavite rođendan u jednom mesecu, kao što je sad u januaru, da eto na jedan skroman način ovo ubeležimo pola sata i da dobijete neki poklon. Pa ćemo tako da sad vas ima ovdje petorica, Gaber je slavio i slavi, kad slavi. Dobro, Gaber, evo. Slaviš treći rođendan. Jon. Bravo, Jon. Alex. Smo veseli da se tu spomnio na nas. Donija nema. Ali tu da. Koje sam je da ga vidim? Maja. Bravo, Đak. Bravo, Đak. Dobar tek. Rabljeni. Laku noć. What is this? Good night. Laku noć.